Stop the car! Why? I have to park Malay there. happen stop. We have to park. Giant ko. To park, you'll keep it in Sini. the middle of the road. Giant, sini ka doon. Sini. Ti kumno baro nga pedang sabai pidiang sa shisin sya kani ka channel janga hakaba mentas ngi pedang nga lam sapi sya kawai ka jinglit janga hakaba ngam thiet ya kawai ka badan kamba hayeng bat kata ka dei namar bele yu ba dekisnem nga shit million ha ban sat bet da kakti ya ki jan ti menta pede namar bele yu ba ngaladon sibi kun am sudan porsche bangan sat jan wa nga khat ik begi briu do ban sat ru long sto da sat hi te kham so bang hi ne ti nambat takadaw nga mul banwan sya de kedukan bangan wan pet ken no bangan jet banang tan pet ya ka washing machine ti nga kwa banyalam me pi bakat bangan ang pet i kita ki washing machine namar bele yu nandep yo ban pen i ru mo kumno kini kedukan sini ki dia kat no ki dia lada kalong ni em kajuk kedor bat ki ba ngiyo online ti alih anjalam me pi sya ka ni kedukan Shadrail kini ka di ka jaka habang ngi khat kan dhan keti ti hadhan keti kadang we kedukan ka ba khamhe khambun ki tiar ka banawat bakal jengai than yang ngal chu shapibi dengan wan sini wan je ki tiar ha ka ni kedukan ngatrai Abon try na pikin tabi ka bakateng ka home care ngan pechnang nila da umyo nang ni pedang sa penya na shwayro hare nga dang arkan ta mga iikon iya ngawan wud chini tang happen dap ya ka jing thit jang ha pringka arkan ta kawai ru kolong ba ngirung im puat man thit ak washing machine baram nam bole yu ngila pelang ni dipisa kat bangila malausnan ide itu pisa bangila kin show ngin pet ngin yo daga washing machine bala kumno pila yo song ne ya kawai ka kishul ang naktin parang ka joke ma iway lam kumi le jingle di ay pa thit yu hoi ki ngali wat bangan thit ya ka sakti hali pede nga yu I da ka juti ka bi skuin ha hali nga man va siyeng pede da ka back lu ti ka man sini man jet washing machine ring alai tuna ya ka oven ngam bisa pede Si kuat pet dokon kinu mo kon ki washing machine. ta Bagi gidan pun zat ki washing machine mo. Gidan bentang gidan kun kini ki automatic bengi ong. Katanya dia ka front load dan ka top load mah. okay Dia ka dan visa ka manual bengi kuat ka semi automatic. semi Semi automatic. so semi yang automatic kamot man bu de kerjain nang ta kan sahaban ting ting clear haban ni haban say nang tu haban dry pada shaway ki ka semi automatic. Okay. Dia dah feel kun kini ki automatic pada kini ki automatic ki la long nak kumlu. Kila dry hi, kila clear hi, nang ta pidon kami pitang running water. tang running motor okay oh ta kamot da ka manual ni ka semi automatic kamot ngala ban the hi ka obro Oh, sila bante. oh te dia ni pada dang kam duk pai Direct bit no pai bit. okay Dara feel like kini ki front day, kini bakat dunia saya. Dia ka hai so ka sentek kini kam ken. Kadang kam sure. praput chalon. alih batai long nga ngate la kelat sekarang jang Edi so kadan automatic semi automatic but manual ne Manual. the manual pada yang buat kali kan komersial ang bakham ne bahar di betit dengan manual banyak ka automatic no ka machine ka yan no Kalau kau ni ken kasang lajin penan kam. what's the difference between front load but direct load Kani kani direct load kalau nak kumno ka bam buon kan. If you compare. Sebab beside direct hat we kidu kan bam ka umi finat tang sau po hadu san po liter hadu benda dek kajan. tang sau pausan ho sau pausan ho lang ano bakli Long sau bakli tang biang kan nama bada di besar jan hayin Cupid mental kini ki drum size eh. nga try na mahiyan jangi lak hambun ne Ha. dan mga Hakini filala man sa ki blankets. Laban sa Tang ba? blanket. Ho, tang ba ka way pat de kini ki foreign blankets pat ken. Kini ki de ki Indian blanket la de ki double ru kini ki Indian blanket ken. ita ki Indian blanket Nama bahagi ni bidang di debi. foreign market ano ti balang Ho. stang ha Okey, kan kitu bastang tu kilo. Malanya kitu bat ben ken. kita berban belang Ho, kitu te. Tidan ke mesin ke bas lihat dak iba kamar ban. Katu ba kelalong commercial. Ho, kuni kitu Oh, pade kelai ki commercial. Kawi subuh menta ada fi kwa benek kini ki front load. Fi kwa ada ka ba ai be fi 100% dry. Nani fi kwa tang ka ba 80 to 90% dry. Lama ki dan arzai kini ki automatic front load tu. Kawi bangi khot ka washer dryer. Hot Kawi washer bangi khot dryer. tang ka washer. Tila dang asim ka washer dryer ngala ne penan kampang ka washer la dak biang ka singi saba. Nasa say no ne ka yai automatic la.
So we'll go for full mo, edi. Kapor ba? Ikin ka brand hawan. Kibran em ngan ong fi kibran hang ni long kibyang lut ba lok khat ma ngan batai fi kini kidan ni dan menta ding ni dan menta kibun ha kibran ni dan fi menta kan ni ka IFB ka Haier ka Samsung ka LG ka Loy ka Godrej Ka Bosch. tiba hoi bat ka Bosch ni dan I think I'd prefer Haier or Bosch. I mean IFB ngadon Haier nga katuka ini ka oven, it's nice, but ladang haban compare pa dia bat ka Haier and Bosch, I prefer Bosch because nga thi ka fridge ka Bosch. okay Long nga lang ka nga prefer kini atli kan for longevity kan. Tapi pada fi ong pismo kum no pada kan kham dia. long na pading jung kili pa di long na Okay, suggest recommend. hoi nga recommend fi ba long menta the fi 100% dry em kala shibun ka IFB ani ngan fi fi ki brand em kin IFB ki one fi tang 2 in 1 katakan dei fi tang ka washer bat ka dryer ma kat ba ha kan ni ka brand pade ka one fi kan ni ka laundry magic ka pangi khat kan ni ka 3 in 1 machine ka ba fi dan kan ni ka washer dryer plus refresher Professional dia. kadai kan ni ka refresh em kadai na bantai kini ki jan ki bang ibu hapi papo ki kap buat ki smakan dong fi mi bat hat ni fila ban shu refresh ang ni Taman refresh. Hoi. Kidan ka refresh option. Plus, kani kamday tang kataru, plus kani kadai filu ka power steam, niyo ka power steam. Steam. Hoi. Kata ka power steam em kandai akum no shubu menta, kalong no kum ni ken shwa ban sai iki jan, ka steam shwa. Karang ba shubu menta la de bit kini ki steam ki em, kin khuit lut ken. Desa ka wi pade anda la dep side, la dep spin, la dep iru, kan spin biang kanang ma ki jan kin nomran ken. Makabahat ka ba kanina? Kau tang ko yung kuslay because Oo. baka day ka automatic fi. Hoi, automatic. Tinga tiyan ba yung kasniw ka panel kan? Kung kini Kanu pa di ka? fiyo ba kin ki replacement. Your replacement. Oo. Kaday under warranty. Under warranty ba. Kung kini pa di fi pek ka Kanu warranty stand din. If you compare bet kiwi ki brand kin ai fi 2 years ka washing machine warranty mo. Kin ai 10 years on motor. Oo. Kan ba kanai ka brand pa di ka ai fi 4 years on machine warranty, 10 years on motor, 10 years for your spare part support. Okay. So this is full dryer ne? Yes, full Ikaw, dryer. Shubu mentala da fi kwa ben full dryer em. Kini kum design ba kham stang mo long kini than kini ki bulky lan ki balong ribbon kum tu ken kini tan ki design ba kham stang fila ban le kan ka washer plus dryer kan bakan ban mai kan bampore fi 2 hours tambakan dom ne hadu kan ni ka 2 hours kala ban dunai kan ni ruken kasyong ki design mai kini kala they be powered by AI Powered by AI. oi kila sensi kini design and sa ko wi pdm kan dei fi kan ni ka anti allergen ka ba fila ban sai kum ni ki design second hand ka ba fi thit na yo fila ban sai ikini ki design ba bona na po hospital i fila ban sai la ka jong kan So haban the you pa nang to. hang ni fi dan kam tang ban bu detergent Okay, ni detergent. Oi. So the detergent will act as the you ya ka benta ka Shubu anda allergen. unde bi uwe hi detergent ba de bi uni essential em bani khat uni ude bi fluffy matic ba fila ban use hang ni tau di liquid Not bad. Tengah sunat ya ka way ya ka ni ha ko babatay. Ka way ka long ba? Baka don wifi ngala ban pinon kam Shubu ta kani ka wifi fila ban kani ka wifi kani ka machine na dari filan wifi hiyeng kan fila ban kani kan kani machine fi download tang uwe you apps ba de you my IFB apps em uli wifi apps ini fila ban download ha po mobile fila ban control yang ba ka phone ro shubu menta fi dan sya jangai le yem for example fila thep lupa ki jan ki hang ni am fila thep lupa ki jan fila thep lupa ki detergent ni fila on lupa ko nama ka machine am si da fi on ya ko resin ba kampat start ka machine ya ko kan tan raken dia shubu menta shwa ba pin poyeng example shubu menta fi don kam se jangai shobon poyeng fi kwa ban dep no shwa ki jan ban sai fila no fi sei ka phone fila ban control na ko phone Oh, okay. Okay. Teka ni nga energy gate 5 mo? Oh, kini 5 star kini. 5 star. Okay. So, I mean like kadbang ang pet ang ni nga tay mga nasunan iya lightly hibenta. Kaway ka lang ba kaday 5 star kabam electric tang kandiat. Kaway ka lang ba nga labangan sa ikijan second hand. Abangar mo siya tit ikijan second hand. Di kaway pa de
kalong balik you bang alaban control ya ka kanik machine na ka phone ro kalong da BGIA ro long alaban shim ya ka phone badang tangan control ya ka tikatari mga stonach pang kanya ke try bang haban kli kalong ka dor na makat badang best ki functions nga try kanang kamram Kadai. kadai En sa kawi en ka plus point ka bang klib if you batay em kadai fish pang gani ka cradle wash Okay. ken haba kiwi ki brand kim don em kani pade ka don ken kani ka cradle wash ka long kum kini ki jan ki ba khila ban le dry clean hi mo kum ki dhara ki kot fila ban ne Oh, so I can do my own dry clean? Oo. except ya kiniki blanket ki bakam Oo. rebet so ngala man le dry clean Bane. hi ya ki kod ru Ki jan ki ba fi pong tang nong occasion kum tu fila ban side hang ni ken ki wool ru hang ni ki don fila ban side ki sweater la ka jong mam tala di ka masal la ka jong Oo. hey da kwa bet ban nyam lang to ki Kan jan di pade be? bas bali am la Oh, port for all abi da ka needs to ka daily. daily Ha. kaya nga express 15 minutes Kani padi Man kadi step naman road. tayo chubuk man tayo kini ki express 15 day. Kadi naman tayo kini ki jang ki ba pishu pang kum tu le jing le chi pang pi wan pai no te teng te ke shu dan tu miss FDA. Ti pila ban shi sai hani po express 15 ki. tekani ka day full dryer ne Full dryer ki. okay tika full dryer kumot bangam dan ka man say ki jan bangan touch ba kabay na ki bangan stunat ka long ba hakapor ba slap or ba joru slap ro tangala bangan bangan chu penrekyang be da ka machine the IFB kung mga ong makayat bon kaya da AI nga tayo ni company ka paniyat bon ki machine jong ki da ka ki AI ti kung ba yung ilok na pinang squapit hindi at tangya ka boss Okay. ma kadi ka no kani kiji Kani kan day fi 10 by 7 by 3. mo no Kadi 10 kamot day washer, 7 day dryer, 3 kg kadi refresher. Ha. 7 day dryer ta kamon hap say to shpo Shibu kindo man ta? ha ai afsin Yes, shibu man tayam. Ano fi kwa bet fully dry em fila ban tap tang new kg kamot kan side bet fully dry bet. hindi bangan laban driver Hoy. khay haban say arban ta Kumulong tip kadai kat packaging. Kani kalati di hang ni hapo. oh la detect he Israel kita nak kena oh ni Yes. no ko arang iyo pink orange dekat no kani kang kani tu apa Kani kani pat dia. Kani bet ni ai online price mo. Kumi kini pat dia em anjing sha kini ki natural price jom kani tangan snap mo Dinlan emang. kan yat ding 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 subang tu subang no Ari pada hapit pada kay la nam la pe ba nama kung mga ong ba ngan chi thok fi ma ba mentalang bun ki brew ni stit ba online Kadai. di namal ba ki dor ki biang Kibiang. Bay nga pare long kung ba ki brew bay ba nga sit million ha ba nga stit ijan ya ki online ro alap pare ba ya ki machine ki electrical stuff no ni silang ba dadat hit online ka way ka shang ha ka bok ada yo ba bhala yo basniyo da ka taka warranty pare ngam ju yo ikat bala stamp lupa da ka warranty jang ka dukan tila da yo da basniyo la da hamli phashna ka long ka jenjar ba ki begi dukan kin shim ki shim kham kran thlia ka ba at ka long ba kuma ko jin long brew ka long ba ngitip ba ya ka online ro khata ya ka ya ki begi dukan ki balong ki physical dukan ni shakan ti da ngilahi bangin yarap da ka ba thit na ki dukan hi pane ki online ro long ka ba ka yarap hi ya ka jala jangi ken bat ngin tir ka jala jangi ya ka yo ka jong ka jala jangi te kita ni ki begi daw belenga shim ya ka por mga wan so shini re la da ka biang ka dor pa dia ngamen toy ngap thit hi online ko dekat no ka Ka original price jom kani fi 76,990 mo. Dia pe kani ka offer price pa de kani fi 67 jong kani ka online mo. Kani jong kani ka machine ba. okay Kani fi 67,750. offer price Yes, offer price. okay Tingala ban penduna na kani pa de kan pay fi long bengi ai hang ni hungkir ni laban penduna na kani ka online price. Na penduna tikar kani kan pay fi 66,000. Siya da nyo po real ka badai ka retail original price nri po nyo ka bala penduna la ka di ka online price bat nang ta bada penduna home care Na po siya home care. da atay kaya penduna kambun na nang shimi kani Okay. temde mga bun pisa nga tay ngidan tek tang dia Pilih kong ni dun ki online kini ki EMI option do da fi kwa. oh dan Oo, EMI oo. okay
Tiang lagi imai pada kali gawe mga kuslay na magbaliyo nga hapsiyo interest kay. Kamdan interest. Ndan interest. Sure. Yes. I'm 100% sure. Tapi ko Lada kipimbang kong tamon nga lako asyum sa ka oven. Iya. Sigilak na tayo sa. Tapos piniya nga tangga to ka boss. I'll just look at the boss here. Kan, ali. Kan. Boss is full manual ni. Oo. Kanu warranty gani pa. Kani warranty, kandi fee 3 years overall. 3 years. 4 4 years. Katay Katuro warranty. 4 years. Katay 4 plus 7 plus Kadi 4 plus 10 plus 10. Ya ko motor. Ting kani ka sulong overall 4 years. Wash and dry. Yes. Dry Wash and 6 dry. kilos. Hoy. Wash 10.5. 10.5. Hani pa din. Shukin ang temperature. Hani isuk hani. Kalong katay kalong fully automatic. Kani kalong di ini. Kanong kumjo hina mabadala on pada em kilawan indicator kini. Lawan indicator. Hoy. Okay. Kati ru kumjo. One indicator. Okay. Kani 80% dry. Kani ka di fully 100% Oh, fully dry. Hoy, Fully kani dry. ru. Hoy. Nama ka di washer plus dryer. Kani kaju. Kani di Samsung. Oh, nang pa. After sales support. After sales support. After sales support kini ru kibiang na service center kita. Hani next building hi. Kani kanu ka pay pada kani. Kani Tadi 10 kilo. Hoy. Tengok kita nak ketay. Ni. Kalau Nang wifi tu, am dan wifi lah ni. Ni dan wifi ni. Thara dah. Undan ra wifi kani. Kita nak kanu di. Syedраил, jet. Ton. Tengah ngaj ni TV IFB. Dai bang ala penan kam. Ni oven ki ai sup. Service ko bang kadi ka wash ko bang Kabiang service. Itu amfi. Dan wifi. Long tu Cradle ni wash. advance. Ha? Wifi, wash. cradle wash, Nang ta dry riddle wash lang ka kilo Ka refresh. refresh. power steam. Yeah, baby clothes and Yes. everything all of that. Kabiyan ni try. Siya nak kata. Kani kanu ka power saving. Kini kita bit 5 star bit. Afi edi. Masyang afi ma edi. Siya nak kata. Hap kali hinilang makado na mga inong seal. Haha. Kada kaway pada ni lang dem na ban use nam taki klung. Na maki klung na mga tanya ban use halong sensitive ni ka skin. Tapos slide ang kata. Kini pila ban use. Lah. Nah, so biang. Next, eat. Terus spa. Di, ngatay nantikan chimik kan ni. Okay. Jadi bafila orang fi baka bahado. Kadon artli karo. Kadon kani ka mocha color, kadon sakwe padi silver color. Fi kwa ban pet kadon Speed mah. Okay. Edi. Dan silver color. Ni, this is what I want man. This is my dream. Kan dia ka dream jangan bangan yo di oven. Bangala ban share iba kham he. Nang boots nan di ini stove. Kan dia Kini di cooking range. Daka gas. Kambang, kambas. Tay picture mah, tay kirang. What is this? JBL. Suk having thiệt bạn nga. Ang just lam. Ang ikunat ngalong bait okay. Ang kait tay mga lit na kawin dukan sa kaway. Ang nakambiyang ka doon at ngalit. Ada lada kim don ngalit. Ang bakirang don. Masimit wuwat. Ang baba. Ang tadpuan pi. Kaway. Ni bang pinpid baru kay isi. Tarubas. Kadi kam day ni ka ice cream ni ka. Hoy, Kada to yun? the ice cube maker. Hoy. Ice cream. Hoy. Ice cube maker. Oh, ice cream. Nah, ada ka ice cream ni kam dan day. Ice cream maker ta nimba. Ni mensa. Itu di meat grinder.
Kan ni korang. Tenang terbayang pi. Tenang Terbayang. Okey. Tengah hibayang mana ni? Pinya, Safa? Ha? Biang? Okay. Kini pedi kilawan I bet full live demo hayan. Kun ai ni? Ha. Okey. Dah. Insawan di technician yang zopi. Kin saon ni ka machine. Kin pedi kum no inside, kin pedi na dong sedang. Mamentati kan ni tek tangan ni machine sedati ni melaban. Kadai. Kita. Mandi kidi manual ho mang ongai fi ki semi automatic. Iki dan sekini pedi kidi top load washing machine kan. Top load. Kini kira kila di wiki automatic. Okey. Ha. Nanti kayak difference. Ka difference pedi kalau nak pedi kan. Kini pedi ki kham bambun kan. Ha. Kini kila bambam fi khandai po du si spa si po liter. Sisni. Hadu benda dak kazan kan su. Ula bun. Nanti ketat pada. Ha. Kekham Kadu kham dunado. Kano. Kini te shu boleh file starting price fila ayo ki range ki ba kumta kan starting ki debi 20, 21, 22. Oh, ngalas tu. Okey. Tidak kuat makhambas. Facilities makhambas tekala khamram. Ha. Dengan sino tu ko way. Dengan sesuatu yang berkesi dalam selit nak EMI ru ngamut kelip hala dan hidden cost dan apa. Pas hati. Si extra itu tu. Dadak dan dengan sesuatu Yang yang mengai fi hang tu apa? Hot. EMI section. Hot. Di sampai pai tu ikong. Edi, macam di EMI ni kan no? Kamu interest mo? Ya. Every 150. Getting free gifts. Don't we all love free gifts? Nga best nang siya sa mga free gift. Di kador jang kani kadi 65,000 mo. Di kidon atli ki schemes naman ta kani ka washing machine kadon ko way ka ba 28 months naman ta kani ka 28 months kadon ka down payment ka ba 3,351 rupees and your monthly EMI for 28 months kan po 2,222 and kadon pede ko way ka zero down payment scheme ru manta pidon kam mensiyo tang 567 rupees and monthly pede 6,500 for a period of 10 months. Di kini ki schemes ki belong available manta hapo Bajaj Finance kan. Tang kong way, di lada duna pisah siu alhajar melau benai. Hadin alsnem steng sendap. Lada fikam dan pisah siu nri alhajar sanspa melau benai. Customer discount benai. Tiga kamdan kam ki omdan kam interest hang ni ki ayat tu kador ka bala pun duna benang ta ka down payment jok fi ka ditang sanspa rupinyo lada pishim yang tu bespo benai. Lada down payment kamot ba pi siu sha hendiat ipisah kanang ba siu kam duna yagi ya itu i bisa ke pihak si mahu benai. Dengan setunar kam semumbang hita senda ong mom dan araja ar spa apu ar tang sipnai. Dari tat pene mambale yu kadang yat keluan kit pen i bed barang dan luan pi. Jala dah pidang kami aku ikan luan pedi aku ikan sini pedi cabang pi kuat dan kam luan kit ong pidang dan ini ilun. Wala da pishim luan kan dia ditang mga subatay pi wala da pishim luan kapin tiar ru kan pau bed ha ka system kan pau bed ha ka machine da ki check bakin ong bay pidang dan luan da kapal pithiet iki tiang te kadang nga syukwa bed da nga simi EMI nga syukwa bed deploy kanang ba kan do kuat kini ki luan dai kata Hawai. Definitely kani ka ba 28 months through anytime after 3 months fila bane foreclosure. Fila bane long nang foreclosure. tam The siutam hinom la ban siutam exact amount kadi kani ben but then fila ban make advance payment for up to 5 months if you want to make hot. okay dengan simi nak ni mah ri hajar sanspa Da kani 100,000 ya check it 1,000 which means umdan processing fees umdan issue exact 15 but then you will along with to no 65 total but Nandu ni ang mama ayedan si ayedan mama pila dam ni ha kumno I don't. si dan kani ka daw mali nga kad niya lam ki sinrang nama bakin jula ban up Down. ya Kawai ang kisah sundur ang apa ba siya biya mai tila sundur kum tu tengok nga di sepet ikan kum tu kalang si imam ya jumpa beri The cook took 7 months down. It could be. kata di karukam nyo mai i ban ong ken ab nang ala dap adu spo ma nyo spo ti kat nyo kum ta ta yo sngo ang it mga sastang atli ki jing rai nang tai zatan yang a
Alva, thank you. Oh, ada. Oh yes. You nearly carried my card. I got another free gift. Woohoo! Tuh, minta jongki mo. So much, yeah? I really appreciate it. Eddie, thank you. Thank you so much, Ma. Cái đến next, nó cho anh thiện next. Là đẹp BMI cho anh biang. Mình tăng như siwan tak man bam hang ni mình đi siya. At kundo fish bit. Bye. Laki tak mari. Kesah ni. Kesah deh. Ya, kesah. Mentangin up ya ka washing machine makan wan. Alang excited nga langsung long komen ba? Washing machine ba? Oops. Sudah bak makan yang. Bapak ini sepekan. Makan mo hap guys tamo ya ka ba? Akan bela nakabenta ka ko. Ada habra ko din di pagyan habra ba? Berapa? Daju jom kam. Tada ko lang kapasan banduron niya. Bibiway wala da kita kamberit na kamye. Dari ori ko mga ahikay. Katakawero nga. Bintas ko baro. So tada man say nukat. Lam ko video lang ko. Tapos yung rano kanina file ka. Itu ki play ko ban play ya kani ka box ki ang kinuha na kani singi panuan din ya ka pamanta pa din hapin ko no ya kani ka video na mar kani di ka singi ka ba nala yan na kabenta kan tin ka ka ba kwata play shibut nan sa kando VIP ha ka way pat ka po. Bye bye.